Igoti ria Eldoret niriathite maabitha Uthuthuria kuhingira Ekuirwo atano aria makuruhanitio na njuragano ya Edwin Kiprotich Kiptoo uria kurikanite ta Chiloba kwa ihinda ria thiku 21. Mention on 31st of January. Mucirithania wa igoti riri Richard Odenyo no urekereirie itua riri umuthi niguo kuhe maabitha Uthuthuria ihinda riganu ria gutabania uthuthuria wao. Gatagatĩ acio atano Jackton Odhiambo uria ni Ekuirwo munene wa njuragano eno ni egũikĩtie ihoya ria kurekererio na bodi ni igoti riri agitetera we ni woteithio kuri family yake ihoya riria rireganirwo nario. Kuhana ũguo munene wa rũhonge rwa ũthuthuria mwena wa Eldoret ya mũhuro Stephen Mumba niwe wĩkirie ihoya ria atano aya kũhingĩrwo thero-ini kwa ihinda ria thiku 21 niguo mahote gutabania ũthuthuria makiria wa postmortem ngari iria yahuthikire gukua mwiri wa Chiloba kuma nyumba-ini iria maikaraga nginyanagia haria wateirwo barabara-ini ya Kipenyo guthie Kaptinga kaunti-ini ya Uasin Gishu hamwe na mbica cia CCTV cia nyumba-ini iria maraikaraga. Nina uhakika at the end of the day kuna light na Edwin atapata justice. Yeah. Sisi kama familia tumejua mtoto wetu alikuja university. Ako 4th year. Mambo mengine ambayo tunaona kwa social media hatujui. He was brought up as a Christian. High school Kimuron, St. Francis Kimuron alikuwa anaitwa pastor. Alikuwa student leader akiongoza mambo ya YCS. So hii mambo mengine tunasikia hatujui, tumeonea media, tumeonea social media na ninaomba wa Kenya just be fair. Be fair for us. Kwa sababu kuna mtu anaweza taka mtoto wake akue hivyo. Just be fair, atujui ya mambo na mtoto wetu amewawa. Tunataka tu justice, nothing more. Mumba niongereire kuga thimu ya moko iria yahuthagirwo ni Chiloba ndiriranyitikana gukwa kiuga kuri na Ekuirwo angi aria makuruhanitio na njuragano eno aria matari maraikio ngono. Kama hata